Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umuvugizi w'umutwe wa M23 yasohoye itangazo risubiza raporo iherutse gukorwa n'ikigo Human Rights Watch ishinja umutwe ibikorwa by'ubwicanyi bw'abagenzuraga umujyi wa Uvira. Itangazo ryashyizweho umukono na Lawrence Kanyuka rivuga ko raporo ya Human Rights Watch isa n'ishingiye ku mvugo z'ubutetsi bwa Kinshasa kandi ko isubiramo hafi ijambo kurindi ibirego by'ubutetsi bwa Kongo Kinshasa. Raporo ya Human Rights Watch bakwiriye ku rugendo abakozi bagiye mu mujyi wa Uvira bagakora iperereza ryabo yashinje M23 ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi ku baturage b'abasivile nka kimwe mu birego bikomeye ivuga ko barwanyi b'uwo mutwe bakoze muri uwo mujyi bavuyemo mu kwezi kwa mbere y'umwaka bamazemo igihe gito cyane bawufashe. AFC M23 yatangaje ko yasanze ivugwa na Human Rights Watch muri iyi myaka ya vuba ishize byirengagiza nkano ukuri kuko ibintu byifashe. Mu itangazo AFC M23 yerekana inkuru zakozwe n'ibinyamakuru bitandukanye byerekana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi, ubusabuzi no guhiga abantu n'ibindi bivuga ko byakozwe n'ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo bagarutse mu mujyi wa Uvira. Uyu mutwe ugenzura ibice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo uvuga ko Human Rights Watch iceceka ku bwicanyi bukorwa na FNL muri Beni na Ituri, ku bwicanyi bukorwa na Codeco ku bahema muri Ituri cyangwa se ubukorerwa abanyamurenge mu misozi ya Minembwe. Mu kwezi kwa mbere Human Rights Watch yasohoye inkuru ivuga impungenge itewe n'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi byibasira abanyamurenge muri Uvira n'inkengero zaho nyuma yo M23 yavuye. AFC M23 ivuga ko Human Rights Watch ikora politiki y'uburenganzira bwa muntu ishingiye ku mibare ihinduka. Hanyuma kandi abanyekongo bo mu mahanga ku wa gatanu bakoreye imyigaragambyo i Buruseli mu mujyi bamagana imiyoborere mibi n'ihohoterwa rikomeje kubera muri Kongo Kinshasa bigizwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu. Ni imyigaragambyo yateguwe n'abanyekongo bo mu mahanga biciye mu muryango urimo gakondo APDH, Diaspora Plurielle Congolaise n'indi. Aba mu itangazo basohoye imbere yo kwigaragambya ku wa gatanu bari bavuze ko bakomeje kubabazwa n'ibibazo by'umutekano muke, imvugo z'urwango ndetse n'ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu. Bari bavuze ko imyigaragambyo yabo igamije kwamagana imiyoborere y'akajagari butetsi bwa Tshisekedi ikomeje kongera imiyoborere y'abaturage ba Kongo muri rusange. Aba kandi banenze ibikorwa bavuga ko bikorwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'iz'u Burundi mu bice by'imisozi miremire mu ntara Kivu y'Amajyepfo aho ziriya ngabo zimaze igihe zaragose abaturage ndetse zikaba zinababuza kugerwa n'abakora ubutabazi. Ku wa gatanu abigaragambye batangira imyigaragambyo yabo ahazwi nka Place du Trône Buruseli mbere yo gukomereza imbere y'inzego z'umuryango umwe bw'Uburayi. Aba barimo bahagarariye imiryango itandukanye, abanyamategeko ndetse n'abashakashatsi bavuga ku bibazo by'umutekano n'uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Kongo bavugaga amagambo yamagana Perezida Tshisekedi arimo nka kidakora ivangura rishingiye ku moko, Tshisekedi ni umujenosideri n'andi. Aba kandi bashinje Perezida wa Kongo Kinshasa ruswa n'ihohoterwa rikorerwa batavuga n'ubutegetsi bwe ndetse no gukoresha amasezerano y'ubukungu yasinye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uburyo bwo gukomeza kuguma ku butegetsi. Abitabiriye imyigaragambyo yari bafite amabendera ya Kongo bafite ubutumwa busaba ko ibitero bigabwa muri Minembwe bihagarara, inzira zihuza ikomere n'ibindi bice zigafungurwa, imvugo z'urwango zibasira abanyekongo b'abatutsi zigahagarara. Mu ndirimbo baririmbaga humvikanagamo ubutumwa bugira buti Tshisekedi n'umwicanyi, Bitakwira n'umwicanyi, Ndayishimiye n'umwicanyi, Yakutumba n'umwicanyi, Mayimayi n'abicanyi, Wazalendo n'abicanyi, Wazalendo n'abajenosideri, amahoro muri Minembwe, Tshisekedi hagarika drone. Abashinzwe ubwicanyi muri izi ndirimbo ni Perezida wa Kongo Tshisekedi, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Amuri Yakutumba uyobora umutwe wa Mayimayi Yakutumba n'umudepite Justin Bitakwira ukomoka muri Kivu y'Amajyepfo. Abanyekongo bigaragambije kandi basabaga ko bene bamaze igihe kinini bagabwa ibitero bahabwa ubutabera kandi ko bamaganya amacakubiri basaba ko abaturage babana mu mahoro. Imyigaragambyo yabereye by'umwihariko imbere y'inyubako y'inzego z'umuryango w'Uburayi ziri Buruseli zirimo n'inteko ishinga amategeko yawo kuva mu kuboza k'umwaka ushize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'angora mu biganiro bitegura uburyo abanyekongo mu byiciro bitandukanye bahura bagashaka igisubizo cy'ibibazo byabo birimo n'icy'umutekano muke. Perezida Joao Lourenço Angola wahoze mu muryango wa Afurika yunze ubumwe yabwiye Tshisekedi wa Kongo ko niba ashaka ibibazo biri mu gihugu cye bikemuka kwe kwemera kuganira n'abanyekongo bose babyifuza kabone niba bamurwanya bifashishije intwaro. Lourenço yatanze igitekerezo cy'uko kugira ngo habeho kwizera umutekano w'abazitabira ibiganiro Angola yabitegura kandi ikanabiyobora bikabera i Rwanda cyangwa se ahandi hatari Kinshasa. Muri Mutarama mu mwaka Lourenço yakiriye abahagarariye Kiliziya Gatolika n'Anglikani muri Kongo aganira n'abandi bo mu byiciro bitandukanye bitezweho kwitabira ibiganiro akora raporo y'ibyifuzo byabo. Muri uku kwezi Lourenço yohereje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Tete Antonio Kinshasa kugira ngo ageze kuri iki raporo y'ibyavuye mu biganiro yagiranye n'abanyekongo. Kuva Minisitiri Tete yava Kinshasa ingingo ntiyongeye kuvugwa kugeza ku itariki ya 14 Gicurasi ubwo Tshisekedi yoherezaga muri Angola intumwa 6 kugira ngo zikirize Lourenço igisubizo kuri raporo yo muri Mutarama. Ubutumwa bwa Tshisekedi kuri Lourenço buvuga ko atazemera ko ibiganiro by'abanyekongo bibera mu mahanga kandi ko inzego za leta ya Kongo nizo zigomba kubitegura zikabiyoborera Kinshasa. Tshisekedi yagaragaje ko umusanzu wonyine Angola yatanga muri ibyo biganiro ari ukuganira n'abanyekongo badashaka kujya i Kinshasa kubera umutekano wabo
nabo ibyifuzo byabo bikabishyikiriza leta ya Kongo. Kiliziya Gatolika, Anglikani n'abarwanya ubutegetsi bwa Kongo bagaragaje ko nta n'umwe ukwiye guhezwa mu biganiro by'abanyekongo, bisaba ko iryo ry'FCM rihanganye n'ingabo z'iki gihugu naryo ryabyitabira. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yashubije aya madini ko abafashe intwaro bakica abanyekongo ko batagomba kwitabira ibyo biganiro, ahubwo ko bagomba gukurikiranwa n'ubutabera bukabibaryoza. Aya madini yashyizemo umwihariko asaba ko ibibazo byaganirwaho ari ibyatangiye kuva ubwo Kongo abonaga ubwigenge, kandi ko hakwibandwa ku mutekano, ubukungu, imibereho n'imibanire y'abaturage. Intumwa za leta ya Kongo zabwiye Lorenzo ko Chidi adashaka ko ibiganiro bigenda nk'uko Kiliziya Gatolika n'Anglikani babiteguye, ahubwo ko bikwiye kugenda ukundi. Ubwo kandi urukiko rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukorera mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo rwakatiye abasirikare 58 igifungo cy'imyaka 3 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kurenga ku mabwiriza y'ubuyobozi. Abo basirikare bari muri 44 bafatiwe muri santere ya Pinga muri teritwari ya Walikale intara ya Kivu y'Amajyaruguru bashinjwa kwanga guhangana n'abarwanyi b'FCM no kwigumira ku bayobozi babo. Ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko abasirikare bavuye ku rugamba muri Gashyantare umwaka bajya gusaba guhabwa gahimbazamusyi bemerewe, imishahara ndetse n'ibiribwa, bitaba ibyo ntibongere kurwana. Ngo ntibyarangiriwe kuko batangiye kurasa mu kirere mu rwego rwo kwigaragambya. Ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko ibyo binyuranyije n'amategeko, ariko Maître Patience Ngonane uri mu bunganira yagaragaje ko imyitwarire yabo yatewe n'uko baranganwe na leta. Ku itariki ya 15 Gicurasi urukiko rwa gisirikare rwa Kisangani rwahamije abasirikare 58 icyaha cyo kurenga ku mabwiriza rubakatiye igifungo cy'imyaka 3, abandi 16 bagira abere kubera ko babuze ibimenyetso bifatika bibahamya ibyaha. Urukiko rwategetse ko abandi basirikare 10 bakorwaho iperereza bundi bushya ku cyaha gifitanye isano no guta intwaro bakazaburanishwa nyuma hashingiwe ku cyemezo kizafatwa n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Byari byitezwe ko abasirikare bazakatirwa igihano cy'urupfu nk'uko byagendekeye abandi bakurikiranwe ibyaha nk'ibi ngibi kuva mu ntangiriro za 2024. Maître Ngonane yatangaje ko yurukije ariko ko anateganya kujurira kugira ngo n'abandi bagirwa bere. Maître Ngonane yavuze ati kuva ku gihano cy'urupfu gahabwa igifungo ni ikintu cyiza kuko iyo bakatirwa igifungo cy'urupfu byari kuba birangiye, biduha amahirwe yo kujurira vuba bishoboka bakaba bagirwa bere. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye abasirikare bose bukatirwa igihano cy'urupfu kuko bwagaragaje ko ibyaha bakurikiranweho bikomeye cyane kuko byagize ingaruka ku mutekano w'igihugu. Mabwire kandi ko ikigo cya Afurika cyo kurwanya no gukumira indwara Africa CDC cyatangaje ko icyorezo cya Ebola cyadutse muri Kongo Kinshasa mu ntara y'Ituri muri Burasirazuba bw'icyo gihugu. Africa CDC yatangaje ko abantu bagera kuri 246 banduye Ebola naho abandi 80 ikaba yarabishe, biganje mu mijyi ya Mungwaru ndetse na Rwampara. Ku wa gatanu abategetsi muri Uganda bemeje ko umuntu umwe yinjiranye Ebola muri icyo gihugu yikuye muri Kongo. Minisiteri y'ubuzima y'u Uganda ivuga ko uwo mugabo w'imyaka 59 wapfuye ku wa kane bayimusanzemo. Ebola yavumbuye mu 1976 muri Zaire ariyo Kongo Kinshasa y'uyu munsi, ndetse byibazwa ko yakwirakwiriye iturutse mu duturama. Iki ni icyorezo cya 17 cy'indwara yica iterwa na virusi yadutse muri icyo gihugu, ikwirakwiriye habaye guhura ko amatembabuzi yo mu mubiri ndetse binyuze no mu mubiri wakomeretse cyangwa se wakatitse, igateza kuva amaraso cyane ndetse n'ingingo z'umubiri zikananirwa gukora. Ibimenyetso by'ibanze byo birimo nko guhinda umuriro, kubabara imitsi, kugira umunaniro, kuribwa umutwe no kubabara mu muhogo, ndetse bikurikirwa no kuruka, gucibwamo, gusesa ibiri no kuva amaraso. Nta muti wemejwe Ebola uraboneka. Ishami ry'umuryango w'umuryango yita ku buzima OMS rivuga ko muri rusange Ebola yica ku kigero cya 50%. Ibizamini by'ibanze byakorewe mu kigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi ku buvuzi n'ibinyabuzima cya Kongo cyitwa Institut National de Recherche Biomédicale kiri mu murwa mukuru Kinshasa byagaragaje ko iyo virusi mu bipimo 13 byasesenguwe nyuma y'ibiganiro na Minisiteri y'ubuzima ya Kongo n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima. Ibizamini bimwe no gukorwa kugira ngo amenyekane ubwoko bw'iyi virusi. Africa CDC yavuze ko abantu 80 bapfuye, bamwe batangajwe mu bantu bemejwe mu bizamini byo muri laboratoire, abandi bantu biyongera bakekwaho kwandura iyo ndwara nabo batangajwe mu murwa mukuru wa Bunia w'intara y'Ituri mu gihe icyemezo cyo muri laboratoire kikirindiriwe. Africa CDC yavuze ko yangayikijwe n'ibyago biri hejuru by'uko habaho irindi kwirakwira ry'ubwandu kubera imiterere y'umujyi wa Rwampara na Bunia ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro i Mungwaru. Dr Jean Kaseya kavukira wa Kongo Kinshasa uyobora Africa CDC yongeyeho ko urujya n'uruza rwinshi rw'abaturage hagati y'uturere twagaragayemo indwara n'ibihugu bihana imbibi na Kongo narwo rusobanuye ko ari ingenzi cyane ko ibihugu byo mu karere bihuza ibikorwa. Abatuye hagaragaye iyo ndwara n'abatuye mu turere turi mu byago byinshi byo kugirwa n'iyo ndwara bagira inama yo gukurikiza inama z'ubuzima zitangwa n'abategetsi mu by'ubuzima bo ku rwego rw'igihugu. Leta ya Kongo yatangaje ko ku mugaragaro icyo cyorezo cyadutse mu gihugu. Itangazo rya leta ryo ku wa gatanu ryavuze ko ari igiye gutumiza inama ihuriyeho na Uganda na Sudani y'Epfo bihana imbibi na Kongo n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga kugira ngo bigire hamwe uburyo bwo guhangana n'iyi ndwara no kugenzura urujya n'uruza rw'abantu rwambukiranya imipaka. Kuva mu myaka 5 ishize Ituri itegetswe n'igisirikare cyasimbuye ubutegetsi bwa gisivile mu muhate wo guhashya imitwe yitwaje intwaro ibarirwa muri za 40 imaze imyaka myinshi ikorera muri ako karere. Iyo mitwe irimo n'umutwe wa ADF, Allied Democratic Forces, ufitanye isano n'umutwe w'itereta ya Kisilamu cyangwa se Islamic
Islamic State. Kuwa gatanu ikigo cy'ubuzima cya Uganda cyemeje ko hagaragaye umuntu winjiranye Ebola mu gihugu nk'uko bikubiye mu ibaruwa yatangajwe n'igitangazamakuru NBC Television cyo muri Uganda. Ibaruwa yavuze ko umunyekongo w'umugabo w'imyaka 59 yari yajyanwe mu bitaro i Kampala kuwa mbere apfa kuwa kane mu cyumba cy'ibitaro kivirwamo indembe. Abategetsi muri Uganda ntibarabona umuntu wayanduye imbere mu gihugu. Abantu bagera kuri 15 bamaze kwicwa n'iyi virusi mu bihugu binyuranye byo muri Afrika mu myaka 50 ishize. Icyorezo cya Ebola cya mbere kishe abantu benshi cyane muri Kongo Kinshasa cyabaye hagati mu mwaka wa 2018 na 2020 kishe abantu hafi 2300. Mu mwaka ushize abantu 45 barapfuye nyuma y'uko icyorezo cya Ebola cyadutse mu karere kitaruye ka Burape mu ntara Kasai rwagati mu gihugu. Ubwo ariko kandi Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda yatangaje ko icyorezo cya Ebola cyagaragaye mu gihugu ndetse cyahitanye umuntu umwe. Iyo minisiteri yavuze ko yanduye yikuye muri Kongo Kinshasa ndetse ko umurwayi yamaze kwitaba Imana. Uwo murwayi yitabye Imana tariki ya 14 Gicurasi muri Kongo kandi Ebola yahitanye abandi bantu barenga 60. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Maze ko Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda Anita Among yasabwe kutongera guhatanira umwanya kubera inkomoko y'ubukungu bw'itavugaho rumwe. Televiziyo NTV yatangaje ko tariki ya 15 Gicurasi Among yatumiye mu nama umugore w'umukuru w'igihugu yayobowe na Perezida Museveni ndetse ko ariho yasabiye kurangiza manda ye akava ku ntebe isumba izindi mu Nteko Ishinga Amategeko. Among buri inteko ya Uganda kuva 2022 aherutse kuvugisha benshi nyuma yo kugaragara mu muhango w'irahira rya Perezida Museveni wabaye tariki ya 12 Gicurasi yambaye ikanzu n'ikote ryayo bifite agaciro karenga miliyoni 17,600 by'amanyarwanda. Uyu munyapolitiki w'imyaka 52 y'amavuko kandi avuga gutunga imodoka ya Rolls Royce ifite agaciro k'ibihumbi 400 by'amadolari ubwo ni miliyari hafi 3 n'igice z'amadolari akoreshwa muri Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muzikene rwo batangajwe n'aya makuru avuga ko yabaho cyangwa se Perezida Museveni batigeze bagena imodoka ifite agaciro kagezeho ngaho. Among umaze imyaka 6 mu ishyaka NRM riri ku butegetsi muri Gashyantare umwaka ushize yatangaje ko abantu babishaka cyangwa batabishaka uyu mwaka aziyamamariza kuyobora manda ya kabiri izarangira muri 2031. Ati nyuma ya manda ya 26 nzasimburwa n'umuvandimwe wanjye Thomas Tayebwa kugira ngo komerezaho nzaba ngejeje. Nyuma yaho nzita ku muryango wanjye nkore n'ubworozi. Tariki ya 15 Gicurasi Jean Muzikene rwo yatangaje kuri rwa X ko Minisitiri w'Ingabo Jacob Obote yakoze neza inshingano yahawe mu myaka 5 amaze muri guverinoma bityo ko ari washyigikiye ngo azabe Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko. Ati yabaye Minisitiri mwiza muri guverinoma yacu mu myaka 5 ishize ndagira ngo mbere na mbere mushyigikire ku mwanya wa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko. Imana ihe Obote umugisha. Jean Muzi yaciye amarenga ko na Vice Perezida w'Inteko Thomas Tayebwa ashobora gusimburwa kuko yatangaje ko azagiza kuri Perezida Museveni umukandida w'umugore uzajya kuri uyu mwanya. Mu gusoza mubwire ko Perezida wa Nigeria Bola Tinubu yemeje icwa ry'umutetsi wo ku rwego rwo hejuru w'umutwe wita leta ya Kisilamu mu gikorwa cya gisirikare ingabo z'icyo gihugu zakoranye n'iza Amerika. Mu itangazo yasohoye Tinubu yavuze ati ingabo zacu ziyemeje za Nigeria mu gukorana bya hafi n'ingabo za Leta Zunze za Amerika zakoze igikorwa gihoro cy'ubwihanuza cyo mu cyashigeshe bikomeye leta ya Kisilamu. Umuvugizi w'ingabo za Nigeria yavuze ko ari igikorwa cya gisirikare gihuriyeho cyo kurwanya iterabwoba cyanitse amateka akomeye. Icyo gikorwa cya gisirikare cyatangajwe bwa mbere na Perezida wa Amerika Donald Trump wasobanuye Abu Bilal al-Minuki nk'uwa kabiri umutetsi bwa Islamic State ku isi. Mu myaka 3 ishize Washington yatangaje ko al-Minuki ari umuterabwoba wihariye ku rwego rw'isi. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social, Trump yavuze ko icyo gikorwa cya gisirikare gihuriyeho cyakozwe nta makemwa mu gukura umuterabwoba wa mbere ukora cyane ku isi. Iyicwa rye ribaye ukundi gushegesha cyane umutwe wa IS nyuma y'urupfu rw'umukuru wawo Abu Bakr al-Baghdadi wiyishe ubwo yarasumbirijwe n'igitero cy'ingabo zihariye za Amerika mu mwaka wa 2019. Umuvugizi w'ingabo za Nigeria Sani Uba yavuze ko icyo gikorwa cyatangiye nyuma gato ya saa 6 z'ijoro kigeze mu saa 10 za mu gitondo ku isaha yo kuwa gatandatu kikaba cyakurikiye ibikorwa byari bimaze amezi byo gukusanya amakuru y'ubutasi. Uba yavuze ko cyatangiye nyuma y'uko amakuru y'ubutasi yemeje ko al-Minuki n'abarwanyi be bari bashinze ibirindiro bikomeye Imetere muri leta ya Borno mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Nigeria. Mbere mu itangazo yasohoye Perezida Tinubu yari yavuze ko al-Minuki yishwe hamwe n'abizerwa benshi mu gitero ku gipangu cye mu kibaya cy'ikiyaga cya Chad. Abatetsi bavuze ko nta musirikare n'umwe wapfiriye cyangwa se ngo akomereke cyangwa se ngo hagire igikoresho kiyatakarira. Igisirikare cya Nigeria cyavuze ko icyo gikorwa cya gisirikare kidahusha cyashobotse kubera ubufatanye buherutse gushyirwaho bwa Amerika na Nigeria hamwe n'ibikorwa byo guhanahana amakuru y'ubutasi. Cyavuze kandi ko al-Minuki yari yarazamuye umwanya w'umukuru w'ubutegetsi bukuru bw'intara. Ibyo bikaba byatumaga aba umwe mu bategetsi baguriwe rwo hejuru cyane mu butegetsi bwa Islamic State ku isi. Mbere yaho abategetsi bavuze ko yagenzuraga ibikorwa cyangwa se operations vitanye isano na Islamic State mu karere ka Sahel no muri Afrika y'Uburengerazuba birimo n'ibitero byibasiraga abasivile n'abaturage bo mu moko y'abanyamuke. Igisirikare cya Nigeria cyanavuze ko al-Minuki afitanye isano n'ishimutwa ryabaye mu mwaka wa 2018 y'abanyeshuri b'abakobwa barengeje mu ishuri ryisumbuye rya Dopchi aho bigaga baba muri iryo shuri ryo mu majyaruguru
y'Iburasirazuba bwa Nigeria bashimutswe n'umutwe w'intagondwa za Boko Haram. Umuvugizi w'ingabo za Nigeria yavuze ko mbere Ali Minuki yafashije mu kwimurira abarwanyi muri Libya mu gufasha ibikorwa by'umutwe wa Islamic State muri Afurika y'Amajyaruguru. Mbere ko atangaza ko ayobotse Islamic State 2015 yasobanurwaga ko ari komanda wo ku rwego rwo hejuru wa Boko Haram. Muri 2009 Boko Haram yatangiye ibikorwa byitwaje intwaro bigamije gushyiraho ku ngufu ubutegetsi bwa Kisilamu mu majyaruguru y'igihugu cya Nigeria. Trump yavuze ko urupfu rwari ishegeshwa rikomeye ry'ibice bya Islamic State muri Afurika no ku isi rikaba rihungabanya imiyoboro inyuramo amafaranga ndetse n'inzego z'ubutegetsi bw'uwo mutwe. Perezida wa Amerika yashimiye leta Nigeria ku bw'ubufatanye bwayo, yongera ko Ali Minuki atazongera gutera ubwoba ukunda abaturage ba Afurika cyangwa se ngo afashe mu gutega ibikorwa byibasira abanyamerika. Amerika na Nigeria byongeye ubufatanye bwa gisirikare mu gihe iki gihugu cyongera ibikorwa byo kurwanya urugomo rukorwa n'intagondwa. Muri Mata y'umwaka Islamic State yarabyigambye nyuma y'uko abagabo bitwaje imbunda bishe abantu 29 ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo muri leta ya Adamawa mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Nigeria. Kuri Noheli ishize Amerika na Nigeria byagabye igitero bihuriyeho cyo mu kirere ku mitwe ifitanye isano na Islamic State muri leta ya Sokoto mu majyaruguru y'Iburengerazuba bwa Nigeria.